फैबाय तो जोबजासिननाय जास्ट बे भिडिअ आपडेटनि थाखायल' आरोना फार्स्टआवनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ खोनासंबानो जाबाय मा बुंखो तो बिदिब्ला बे भिडिअ क्लिपखौ एसे नायना लादो। দুখীয়া ৰাইজৰ তেজ শোষণ কৰি খোৱা চৰকাৰ হাগ্ৰামা মহলাৰী ডাঙৰীয়াৰ আজি চাৰিওফালে সিন্ডিকেট ৰাজ তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰি দিছে। যেনেকুৱাকৈ তেওঁলোকে গুণ্ডাগিৰি আৰম্ভ কৰিছে, এটা লিগেল গাড়ী লোডিঙত যদি আহে সেই লোড কৰা গাড়ীৰ পৰা তেওঁলোকে ধন কেনেকৈ কালেকশ্যন কৰিব, ড্ৰাইভাৰক দাবী ধমকি দি ফালে হ'লেও জেনুইন গাড়ীৰ পৰাও তেওঁলোকে ধন কালেকশ্যন কৰিবলৈ বাধ্য হয়। আৰু ড্ৰাইভাৰবিলাকে যদি টকা পইচা নিদিয়ে তেওঁলোকক মাৰপিট কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তেওঁলোকে আশ্চৰ্যজনক ঘটনা। হাগ্ৰামা মহলাৰী ডাঙৰীয়াই গৰু চোৰ মাফিয়া সিন্ডিকেট ৰাজ চলোৱা দালাল বেপাৰীবিলাকক আজি টোল গেটত বহাই দিছে। তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈ আছে। টোল গেট ভাঙি লণ্ডভণ্ড হৈ গৈছে, আমি সকলোৱে দেখা পাইছোঁ। কিমান ভয়ানক ঘটনাবিলাক আজি বিটিচিত হ'বলৈ গৈ আছে। মানুহে এটা কণী আগতে যদি 7 টকা দি কিনি খাব লগা হৈছিল, এতিয়া 9 টকা দি কিনি খাব লগা হৈছে তেওঁলোকৰ এই সিন্ডিকেট ৰাজ চলোৱাৰ কাৰণে। এইবিলাক কথা হাগ্ৰামা মহলাৰী ডাঙৰীয়াই গম নাপায়। আজি তেওঁলোকৰ অশান্তিৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ গুণ্ডাগিৰিৰ কাৰণে সাধাৰণ ৰাইজে ভুগিব লগা হৈছে। হাগ্ৰামা মহলাৰী ডাঙৰীয়াই বিটিচি বাকী ৰাইজৰ তেজ শোষণ কৰি খোৱা এজন ব্যক্তি। তেখেতৰ পাৱাৰ লাগে আৰু টকা লাগে। ৰাইজে কেনেকৈ অসুবিধা পৰিব বা ৰাইজৰ কিবা অসুবিধা হৈছে সেইবিলাক বস্তু তেখেতে আন্তৰিকতাৰে নলয়। একমাত্ৰ পাৱাৰ লাগে আৰু টকা লাগে। আজি বিটিচিত মদ ভাং জোৱাৰ আড্ডা দি ফালে যুৱ সমাজ তেখেতে ধ্বংস কৰি আছে। চাৰিওফালে সিন্ডিকেট ৰাজ চলাই আছে। গছ গছনিবিলাক কাটি ফালে তেওঁলোকে ধ্বংস কৰি আছে। আশ্চৰ্যজনক ঘটনাবিলাক আজি বিটিচিত সংঘটিত হৈ আছে। চাৰিওফালে মদ ভাঙৰ আড্ডা আৰম্ভ হৈ গৈছে। কোকৰাঝাৰৰ নিচিনা ছেক্ৰেটাৰী এটা মন্দিৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰি দিছে। টোল গেট আজি ভাঙি লণ্ডভণ্ড হৈ গৈছে। কাৰিগাঁৱত মানুহ ৰিলিফ কেম্পত থাকিব লগা হৈছে সৰু কেঁচুৱা লৈ পেলাই ঠাণ্ডাৰ বতৰত। ইমান বেয়া বেয়া আজি কামবিলাক বিটিচিত সংঘটিত হৈ আছে আজি হাগ্ৰামা মহলাৰী ডাঙৰীয়াৰ দিনত। আচলতে তেখেতে চৰকাৰ চলোৱাত ব্যৰ্থ হৈছে আৰু বিটিচিত তেখেতে চৰকাৰ চলাকালীন এনেকুৱা ঘটনাবিলাক হৈয়ে থাকিব। কাৰণ তেখেতে যিকোনো ঘটনা বা যিকোনো পৰিস্থিতি তেখেতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ এই বস্তুবিলাক আন্তৰিকতাৰে তেখেতে নলয়। আৰু তেখেতে দ্বিতীয় পক্ষ তৃতীয় পক্ষ বিচাৰি ফুৰি থাকে। এই পক্ষ বিচাৰি ফুৰি থাকোঁতে আজিৰ দিনত আজি বেয়া বেয়া কামবিলাক অগ্ৰগতিত বৃদ্ধি পাই থাকে। আৰু এই বেয়া কামবিলাক একমাত্ৰ প্ৰশ্ৰয় দিয়া ব্যক্তিটো হাগ্ৰামা মহলাৰী ডাঙৰীয়াই। তেখেতে এইবিলাক কৰিয়ে ভাল পায়। आरो मोनसे बाव दंबावो बे भिडिअ क्लिपखौ खोनासंना लाबानो जाबाय मा बुंखो तो बिदिब्ला बे भिडिअ क्लिपखौबो एसे नायना लाबानो जाबाय। হাগ্ৰামা মহলাৰী ডাঙৰীয়াই যোৱা 5 বছৰৰ ভিতৰত এদিনো তেখেতে এছেম্বলিত ভৰি দি নাপালে। কিন্তু আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যোৱাকালিও এছেম্বলিত গৈ উপস্থিত হৈছে। হাগ্ৰামা মহলাৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক বেয়া পায় আমাৰ ক'ব লগা নাই, UPPLক বেয়া পায় আমাৰ ক'ব লগা নাই। কিন্তু এটা সমষ্টিত প্ৰায় 60ৰ পৰা 70 হাজাৰ ভোটাৰ্ছ থাকে আৰু তেওঁলোকে বহু আশাৰে ভোট দি ফালে এজন জনপ্ৰতিনিধিক জিকাই এছেম্বলিলৈ পঠাই দিয়ে। কাৰণ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যা থাকে, অভাৱ থাকে, অভিযোগ থাকে। আৰু এই ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগবিলাক লৈ ফালে এজন জনপ্ৰতিনিধিয়ে এছেম্বলিত আহি ফালে সমস্যাৰ ওপৰত মাত মাতে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যোৱা 5টা বছৰৰ ভিতৰত হাগ্ৰামা মহলাৰী ডাঙৰীয়াই এদিনো এছেম্বলিত আহি উপস্থিত নহ'লে। এয়াই হৈছে লিডাৰৰ ডিফাৰেন্স। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই শান্তি তেখেতে স্থাপন কৰিছিল আৰু হাগ্ৰামা মহলাৰী ডাঙৰীয়াই আজিৰ দিনত অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰি আছে। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই মদ ভাঙৰ আড্ডা দিয়া নাছিল। হাগ্ৰামা মহলাৰী ডাঙৰীয়াই যোৱা মদ ভাঙৰ আড্ডা দি যুৱ সমাজ ধ্বংস কৰি আছে। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ দিনত সিন্ডিকেট চলা নাছিল, হাগ্ৰামাৰ দিনত আজি সিন্ডিকেট চলি আছে। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ দিনত ঘৰ জ্বলাজলি হোৱা নাছিল, হাগ্ৰামাৰ দিনত আজি ঘৰ জ্বলাজলি হৈ আছে। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ দিনত স্কুল কলেজ বন্ধ হোৱা নাছিল, হাগ্ৰামাৰ দিনত স্কুল কলেজ বন্ধ হৈ আছে। তেখেতে চৰকাৰ চলোৱাত আজিৰ দিনত ব্যৰ্থ হৈ পৰিছে। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই বিটিচিৰ 26টা জনগোষ্ঠী আৰু 18টা ভাষিক ব্যক্তিসকলক সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কাম কৰা এজন ব্যক্তি। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই বিটিচিৰ শান্তিৰ প্ৰতীক। তেখেতে জীৱনৰ আটাইতকৈ মূল্যৱান সময়বিলাক বিটিচিবাসী ৰাইজৰ কাৰণে তেখেতে অৰ্পণ কৰিছে, কৰিছিল আৰু কৰি আছে, ভৱিষ্যতো তেখেতে কৰি থাকিব। এয়াই হৈছে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই বড়োলেণ্ডবাসী ৰাইজৰ এজন নেতা, দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ হত থাকি কাম কৰা এজন ব্যক্তি। जानो हागौ बे भिडिअ क्लिपखौ नुखाबाय, ओमफ्राय आरो मोनसे बाव दङ आरोना भिडिअ क्लिप, बेखौबो नोंथांमोना खोनासंना लाखाबानो जाबाय। तो बिदिब्ला एसे खोनासंना लादो। मान गोनां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारी सारा प्रमोद बर' सारखौ मा होनदों गिबियाव नोंथांमोननो खोनासंनो सानदों, खोनासंनानै लाग्रोदो। सुक्तिखौ बियो गामसा गाननानै मान खालामाखै। माने जोंनो बड'लेण्डखौ नांगौ, रायजोफोरनो, बर'फोरनो। बर'फ्रा बड'लेण्डआव ओरैनो गोजोनो जाम्बा जानानै। खोनाखाबाय नङा होमबा रायजो नोंथांमोन, हाग्रामा महिलारी सारा प्रमोद बर' सारखौ मानो गामसा गाननानै एकर्ड खालामाखै होननानै बुंदों, नङा होनब्ला? स' गुड कुइसन। बिथांनि सोंनाया मोजां जादों, बिथांखौ आङो बिनि थाखाय सेलुट होयो। नाथाय आं मोनसे खोथाखौ सोंनो लुबैदों हाग्रामा महिलारी सार नोंथांनाव।
नोंथाङा सासे बिटिसिनि फाउन्डार आरो नोंथाङा बिएलटिनि फाउन्डार होननानै जों मिथियो। बै समाव बिटिसि एकर्ड खालामनायाव नोंथाङा गामसा गाननानै एकर्ड खालामदोंमोन नामा? बेखौसो आं मिथिनो लुबैदों। आरो बै समनिफ्राय दिनैसिमाव आं नोंथांखौ गामसा गाननाय नुफेराखै। प्रमद बर' साराथ' गोबां मिथिङाव गामसा गानो। नाथाय हाग्रामा महिलारि सारखौ आं दिनैसिमाव गामसा गानफेरनाय नुवाखै। रायजो राजाफ्रा नुदों नामा हाग्रामा महिलारि सारखौ गामसा गाननाय? सोरबाया जुदि हाग्रामा महिलारि सारखौ गामसा गाननाय नुदोंब्ला आंनो शेयार खालाम। जे बिथाङा दिनै बड'लेण्डनि खोथाखौ बुंफिनदों। बै समाव प्रमद बर' सारा बुहुमनां बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै राजा लामा होबथायोब्ला, रेल गेट होबथायोबा, बड'लेण्ड बियोब्ला बड'लेण्ड नाङा होननानै बुंग्राया हाग्रामा महिलारि सारानोमोन। बड'लेण्ड मोना होनना बुंग्राया हाग्रामा महिलारि सारानोमोन। खारन बे मिथियो बड'लेण्डखौ मोनोब्ला गावनि पावार आरो फांसन, गावनि गाद्दिया गोमागोन, बेखौ बे मिथियो। थिग दिनै पावाराव फैफिननायखाय बड'लेण्डखौ नांगौ होनना बुंफिनदों। नोंथाङा बेसेबां थगायबावनो सार? जों रायजो राजाफोरखौ जों बयबो मिथिखायो। नोंथाङा बेसेबां थगायबावनो? बयबो रायजो राजाफ्रा बुजियै बाखि गैला। जे 17 बोसोर सरकार सलायनायाव नोंथांनि सरकाराव बेसेबां 144 दारा लागायजायामोन आरो नोंथांनि सरकाराव बेसेबां गावथारलायनाय, सुथारलायनाय, बर'जों बर' बुथारलायनाय, सुथारलायनाय बेसेबां जायामोन? बेफोर बयबो बर' रायजो राजाफोरनि गोसोआव दासिमबो रोफो रोफो दंजोबो। आरो थिग दिनै पावाराव फैफिननाय लोगो लोगोनो बै थासारियानो दिनै नोङो सरकाराव फैनाय लोगो लोगो क'क्राझार रेलआव बमा बेरफुबाय। बमा बेरफुखांनाय लोगो लोगोनो कयेक दिन परे एसटिनि दावराव। बेनि उनावहाय नै कारिगावआव जोंनि बर' मानसिखौनो सासे बुथारबाय गुबुन जाथिया। बेजों लोगोसे गासै नेटखौ बन्द' खालामनायजों लोगोसे 144 दारा लागायजाबाय। दिनै प्रमद बर' 5 बोसोर सरकार सलायनायावहाय जे बिथाङा खर' गाज्रि जादोंमोन, बिथाङा ओरैबायदि थगाय थुसियै पावाराव फैबाय, बेखौ बर' रायजो राजाफ्रा बयबो मिथियो। दिनै जोंनि बर' गार' राभानि जिथा मोनथाय, बै मोनथायखौनो नोंथाङा जासिनो हालायनाय, नोंथाङा एसटि लागेना ना लागे होननो हालायनाय बै समसिम नोंथाङा सफैदों। दिनै नोंथांनि सेन्टिमेन्टआ जाथिनि सेन्टिमेन्ट गैया हाग्रामा महिलारि सार। आं बुंगोन समान बसुमतारिया। मानो होनना बुङोब्ला जोङो जाम्बा जाम्बि रायजो राजाफोरखौ जोङो बारे बारे थगाय हाया, खनसेल' थगाय हायो। थांनाय बिटिसि काउन्सिल इलेक्सनाव नोंथाङा जि भाबै थगायबाय, एसटि लागेना ना लागे, जोंनि खेमथाखौ नोंथाङा जासिनानै होनो हालायनाय नोंथाङा सासे बेफारि आरो फालांगि लिडार होननानै जों बुंनांगोन हाग्रामा महिलारि सार। दिनै नोंथांनि सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जौ जुवानि आड्डा, जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेसेबां खहा जादों नों मिथिगौ? जोंनि समाजाव बेसेबां गुबुंले थासारि फैदों नों मिथिगौ? नाथाय 5 बोसोर प्रमद बर' सरकार सलायनाय टाइमाव ना 144 दारा लागायदोंमोन, ना गुबुन जाथिजों दावराव दावसि जादोंमोन। खुनु गैयामोन। सान्थि भाबै बिथाङा सरकार सलायदोंमोन। दिनै बिथाङा जाथिनि सेन्टिमेन्ट दं। नाथाय नों दिनै जातिखौ फाननाय, नाथाय नों सासे जाथिनि फालांगि होननानै जों बुंनांगोन
हाग्रामा महिलारि सार मानो होनना बुङोबा बै समनि थासारिखौ नों दिनै लाबोफिनबाय बै समाव BPF 17 बोसोर सरकार सलायनायाव बेसेबां ACS, APS, IPS, DSP बेसेबां साख्रि मोनदोंमोन नाथाय 5 बोसोर प्रमद बर' सरकार सलायनायावहाय गोबां जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा ACS, APS, IPS, DSP, ASP गोबाङा साख्रि मोनदों नाथाय नों बै 17 बोसोर सरकार सलायनायाव बेसेबां जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा खहा जादोंमोन नों मिथिगौ दिनै नोङो थिग बै थासारिखौनो लाबोफिनदों बेसेबां थगायबावनो सार आरो किमान थगाबाव 6टा जाति जनगोष्ठी ST लागे ना माटी फाट्टा लागे होनलायनो हानाय माइनरिटी मुस्लिम भाइসকলক माटीर फाट्टा दिम বুলি তেখেতে কলে ইলেকশনত হাগ্ৰামা মহিলাৰী এজন বড়োলেণ্ডৰ বন্দুক লৈ যুদ্ধ কৰি আহা মানুহ তেখেতে কেতিয়াবা মাটিৰ পাত্তা দিব জানো মাইনৰিটি মুছলিম ভাইসকল কিমান ঠগাইছে सा आरो फैबाय थानाय विधानसभा इलेक्शनाव नोंथांमोना जाहाथे सिन्था दारा खालामनानै भटखौ होयो बेखौनो आं खावलायो आंथ' बुंनो सानगोन नैबे समान बसुमतारिया नैबे विधानसभा इलेक्शनावहाय BPFआ मोनथामनि बारा देरहानाय नङा आरो BJPआ मोननैनि बारा देरहानाय नङा बेनि उनावहाय निर्दलीयआ मोनसे बा मोननै देरहागोन UPPL दोलोआ बे बाराव 8टानिफ्राय 9टासिम देरहागोन बेखौ आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बुंथिनानै होखाबाय मानो होनना बुङोब्ला BPF दोलोआ बे बारावबो थगायनो सेस्ता खालामगोन बे बारावबो सेस्ता खालामगोन रायजो राजानोंथांमोन जोङो रावबो थगायजानो नाङा बैबादि फालांगि मानसिनो जोङो भट होनानै जेबो लाब गैया जोंनि BTC हालामनि थासारिया 17 बोसोराव जानाय जिथा थासारि बै थासारिखौनो हाग्रामा महिलारिया लाबोफिननो नागिरदों बिथाङा जोंनि बर' सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौ जौ जुवानि फाग्ला खालामजोबनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना सिन्था खालामनाया मोजां बेनोमोन भिडिअआ जास्ट बेखौनो आपडेट भिडिअ लाना फैबाय नेक्स्टआवहाय माबाफोर जुदि आपडेट भिडिअ मोननो लाना फैफिनसिगोन जास्ट बे भिडिअखौ आपडेटनि थाखायल' लाना फैनाय जाबाय आरो ना थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै बाय लोगोफोर